Kubuke ngazuthi izinto azimhambeli kahle lo bengumthuli wohlelo olwisana namaDrugs kuMojalavo. Mbukelo silethu uhle TV sakubingelela kanti mangabe uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu siyacela ungakhohlwa uncofoza usubscribe ukuze ukwazi ukusithola zonke uthole nama-notification makukhona izindaba ezintsha ezingenayo. Kanti sikuphathele zona zithi kubuye ngazuthi azimhambeli kahle uXolani Khumalo obengumthuli wohlelo olubizwa ngokuthi Sizokuthola obekuwuhlelo olwisana namaDrugs eSouth Africa obelisakaza laphana-ke kuMojalavo. Lezi nkinga abhekene nazo zimathaniswa necala abekwe lona emveni kokuba kufe umuntu ababeyofuna kuyama-drugs, kanti-ke kunamahlebezi athi abakaMojalavo bayamchitha ngokuthi bebengazi bona ukuthi ubuye ababeka isandla abantu mangabe efuna ama-drugs. Kanti ngokusho kwabezindaba babekuthi uXolani usemgqiqweni wokwehla wenyuka ehamba icala abekwe lona ngokufa kwaloyo kwakufuna kuya ama-drugs. Sizokhumbula-ke lapha nambukelo esilethu uhle TV ukuthi uke wazwakala engazuthi uzinikele yena emaphoyiseni emveni kwalokho ungaphandle ngebheli ka-20,000.